kurungi nakutangira orire kurungi eshaha zaba inaza kasheshe program nakadara omushuganise rizoba ndi Elias Ritugusa erizoba ho murimbarra haceraho akajura kamani nangwa akajura kakatandikire nyecuro mbwenu wanoje mu rurembo rwambarra otakaye gweshweto otakaye bwo mutaka abakuza kucakara erizoba nebiri 14 byokwezi kwa kabiri ekire cy'abantu kibatireho cyo kwijuka abakundine naco wakwetorore biceka byinji ibintu birumu bitambura umuringo gwo kushemererwa twakira program yakadara kandi rizoba ntwija kutera touch mpango munonga ahavuze bya senior yakana ibyo mwaka gw'2025 ehereze kushohozubwa antwija kubantureba ahanjenderwa honsa ebyo bwegese bagire omu mwaka gwa kabiri bakuboza okurugera ahanjenderwa hensi ya konka warebe birigirumbe buzo ebicweka 9 na 9 hihi abana bona bashitamire buze bya senior yakana babaze kuba nubahika oyihireho bake na naba batarakozere buzo ubundi nubo babaze kuba nubaremwa konka bucweka 9 na 9 na n'ubutonyeza umukaga noreba ngo abana bona bashitamire buze bya senior yakana babaze kuba nibabika kurunje munonga kanangwa n'enambeke yongera ku rugombe twarasha 5 umwaka gw'2024 okuza omitwara na 2 umwaka gw'2025 twija kuba nitureba ahanjenderwa honsi tugire ngo hati abana ebahiro bukugubwo kubasa kushikira higuru munonga nibintu ki ebibarukora kandi harumo abagizire bayitandikireho konka omu studios nyenemo abanyabyubwegese kandi abanyamyoga munonga twine a chairperson ahabwa district ya Shema omuchara Jemima Bahanda na Jacoba nawe natwakoraho abukuba erizoba yija umuringo gunda itegerezo muringo gwe kitinde sati nkumanya reka manze mwakire oba webale munonga akakuwajwara kaba kitinde munonga yes aka indeed nake kitinde sa ni suggest ize omuntu tumushiceje mu mabahanda ndizina ryanje kandi abwe mbabazi ndi proprietor wa Chikunda Parents Secondary School and politically ndi chairperson Shema district erizoba nyeneho omukoro go kuhinjira nenga ogwo kwakira mukamwana wanje omukayitu ya Isaya Romshana kandi traditionally ejiniyo ataya yabakiga baba bine mikoro enkejo ceremonial dress ekinekishato ejinenkindi mbwenu nojwara wena uyakira mukamusoni cyo najwaranti najwara ebishato wena nawo mukikuru oyishemerire kwakira ki omukamwana omubitendesa byomukiga wena nko kwatwaza na mbwenu wisha na function yitu abariga kabare bona nibaba bajwire bishato eji function umukoro gwaho guntuza kusendeka umunyamakuru abase kandi atureteraho story kwa is it basically nank gardens somewhere around here, so it's okay really to so ninyakira bona abuna shanga Reverend nanogo wisinjiro ninza kuba ni manyamazina mwebare kwija Radio West TV West yes. Actually TV West one time obutwabire turyo mu covid kankwatira Uganda konke cyabire chimpama sikuga go witu ikabeba TV West waruka wabire cha paso no nkani ndondo bwa cha paso nkani za kuburo na mwenu kabaretera pick up y'ebitoke n'abasima mujijuka ateshuka tazimura nkatumishikizi na ryanye so nani yaha kandi ndimuni imbagana ni mwe nimbagana n'abampurikize n'abakundeba ebintu bikwatirine nebyo bwegese ruyare nimba ryo muntu wenyine orubirumo nangwa na ha district ninye secretary wa education abana ko aricunda bakozere bata abana bona bakorire kimweje tarho actually hireyo na abana bakozereje bona bihayo grade 1 and they are all comfortable
so nitugenda mu misho we bari mnonga baba ogwe Jemima Bahanda ni chairperson wa district ya Shema konka aharubaju rwanje nyineho omwami Ludovico kandi ugu ni warukure ryo bwegese ningashi secretary wa education ahabwa district ya Isingiro nawe reka tumwakire abasekwa natwakora twakwakira se bakataye nuko bari no reba of course we have to protect the gains so akataye Dr. Makaero akaruka kuba akibire washarabo kugera ngo ugumo mu system akarukanje tubarakibire kwiyaho akabataka vampire tukarashyira ko kundetera ubuhamuzi munyikirize mbe yanjirire abarino batureba aha TV Tunyamurungi TV West nyabone banyeta byarugaba Ludovico Kagere kandi ndi secretary for education and social services of Isingiro district munyikirize congratulating abanyisingiro mwena na Uganda yona abana bitu ba senior 4 basekora ibizamu kandi mukabikora kurungi wakomparing umwaka oguna no nyuma performance yongere kuba nungi kandi abana bingi bijiro mu result 1 ikiri kumanyisa ngo nibaqualifyinga okufuna certificate ya UCE certificate babasa kuruga ha level bariho beyongere kuza ha level ndijo bakoze certificate ejo nyomwe bazusibire omuri Kayenje 1 primary school eje ryo muri Ngarama turi kujaguza performance ya PRE abana bakakoraje PRE namwe ni Isingiro district obucweka 9 na Mushanju aharigana abana bona bakabana baqualifyinga okufuna certificate ya PRE meaning that they performed better kandi wa comparing emyaka eyenyema kurugenye menku mibirabire ne bijire ni batema from 78 to 68 to 48 now to 31st so no reba ngo performance riyo ne yongera kuba nungiye muri Isingiro kandi wazo mu UCE na muntu tuza comparing turebe how did we perform onganye ndakubakurisa abazire na nimwe nimbakurisana n'abashomesa abo kugira murebera abana bitu bakoraje bizamu then munyikirize congratulating abantu abakundi nerizoba abakoza Valentines today is Valentines Day nambwe nabingi bariyoko bariyo nibashaguza n'abamuntu bareba takucikiririza me cha Valentine konga bakucikiririza mu erizoba bariyo nibashaguza ninjangu ntuje kukiganiraho abo kuba waza kwitegereza hato rukunde rizire nehinduka abo katurebere ngo musandeze zwire turebere mishango myingi y'abakundi n'ubundi ukwitana turebere ubutabanguko bwo makana bweyongera turebere nangwana nabandi baciyo mu rukundo batandika kugikora nka business umuntu ajantandi nyowo rwo mushija wanje utandetire iPhone utakozereki utarisire kimuri kureta kimuri murire murwanire ningo murire murwanire eco burco nico banje ebyo tuzabwo biganiraho twakire Reverend Godwin Kasigazi akandogu nomwe ahabakuru ba Kings secondary school twakwakira yabaromtewe kanisa program abo twakira kashishaka kandi ndakusimara hanga abo kugira ngo izobiri bwashisha twe na twareba abo ko bahatari mbabazi tibukushesha nyoka amagambo rimwe bari kutureba nango nimwe baryaho ibireba kandi ko kufa hino korobi nogira uti ngugu yafa ugira uti ngugu yataha ntabwo cyo kwimuka okashanga roho ruhanga simu namba ya kabiri ngoku owishemo ya Nyanjura ndi Reverend Godwin Kasigazi umusaide byo ndi director wa Kings Secondary School iri kushangwaho muri Bomambara kandi nishoba mpereza n'ubuleberezi bwa Ankole Diocese nkachuleti St James Cathedral Haro ahindi kwereza nyenda kutabarusa on a selfish note abana bona umu Uganda yona abamazire kwakira ibigezo byabo yesterday nyomwazo congratulations mutabaruke mwe baregumisiriza abwo kuba ahabwo bururu hakabamo kwindahindura biro habamo ko kushanko kukerererwa konkitwe abakozire bigezo tukategereza we know what it means okurinda results twenda ko batabarusa mukurice aba P7 abamazire kwakiriza n'aba senior yakana batone mo selfish note Kings Secondary School abazire nabeje nyenda ko batabarusa mutukozireje rahanga simu mwe nizoberi tuzaganira ahabyo bwegese nebye birugiro mu byabana bakozire kandi ntubashaba mutubwire bwanyu muhurikize abantu ko bakozire mwitegereze abo kubanemanya negesha twasomwa akagwa kabiri ntishoza abana omu Rowa secondary curriculum ne bareta results amashomero gona nga celebrating abana bine result 1 konka izobere ntishaba ngo muzire
tushabangu oriya hero bundo takabyetegereze ositame ogire cyo wahurira ogire cyo washoborokerwa result 1 yo mwana wawe ine yo ne manyisaki rero abaherwa byona tugubize Reverend Anyenda tutandike ni wabo kuba otwira mu bintu by'ubwegese obase kuba no tushobora turebere abakuru ministry y'ubwegese nyuma abazyo minister Mama Janet Kadamu 7 ari kushohoza ebirigire umubuzo konka obucweka 9 na n'ubutonyezo mukaga mwenda harigana bona baze kuba no bakorofayinga okutunga za certificate mbende chikumanyisa ngo bashikire ebuzo wageragerana sobundi na umukushomeso kwabire kuruhe nyuma nyendo tangarize wawagambira ha grading okwe gukora atugire ngo mu nshomese agency hahindukire muki kandi okumukuba mushomesa mutunjire mu okoroberwa basa kuba no terechanejo iyo baramutebekanisa program n'abahurikiza kandi n'abantu abo twinaha n'abari kutureba mwena number 1 ni nyenda kubanza no clearing cha certificate new old curriculum no twabire twine certificate si umwana yeza senior yakana mayafu na certificate ninga yaremo hato new curriculum ibintu bikaba modified it is no longer certificate umwana nabana qualifying kutunga transcript nambe nabana ba last year imbia pass slip imbia bakareta their transcripts kahandikire hoje hato mwana nukamuha ayakira ka transcript akutwabire twakirira ha university number 1 nyenda kugumiza mukasima Ministry of Education abo teka okuhindura curriculum age kuruti kwenda kugizaho konkejo ekef producing failures and those who are success umutashome myakena amanye myakena atahaine bushi mbene hatukubahirize batuletera neuro secondary curriculum hateji neuro secondary curriculum mechirungi chayo compared to the old curriculum ne recognizing every effort bimwe bandabite nto muri nyankore buli mana agomwana yatamu ne gihayo ne gabaramu abo kan tutandika ku submitting max zo mwana ariyo musinia ya kashatu tamu yukubanza tamu ya kabiri tamu ya kashatu activities of integration continuous mbenu activities of integration every end of the chapter kekwa abana bakora a test then babe examined max zabe zibatunga kutanchira senior 3 term 1 mpaka ha senior 4 term 2 to submit ngomo ineb system mu emis zomo ineb direct dero aha muheru gwa byon harmone ndije bakwita project nayo tutandikira ha level 1 senior 3 term 1 mpaka aha senior 4 term 2 tugumana submitting then aha muheru gwo mwaka every year we do a bit kweta end of year examinations or end of cycle examinations end of year examinations then amergo myakena tukora end of cycle examinations omwana na be examined so omwana kakoza kuba examined na abayine max already za continuous assessments for every term na abayine max za activities of integration for every buri term na abayine project yo kuture na akora icyatwireho project sezo omwana ntumushaba ngo arebe kikubura mu community yabo akiteka hachikore so omwana yaza akora paper already hine max za kubayine haze ikintu kije kibare cyo kugira ngo no manya wakora paper ukiha mu mwenda to be sincere wakora paper ukiha mu mwenda umurimi rw'abakiga na reba ho na reba ryo mu kiga kirakira manyisa ngo uri busha umuryejo paper urukuzire busha mwen omwana kushome myakena akakora busha hati inebece kija yakiha because omwana ikintu yakishoma akakora work that there and then nabana kibije uko umutwe ne babikiruma mwene ubundi kariza kumsine fo biramwe so twine categories ina ningi tano ezo kwika number 1 twine score sheet iba kutera honinga grade formally tukaba twine D1 D2 C3 C4 C5 C6 pass 7 pass 8 then F9 ababa kugwa completed konka this time inebe kahindro curriculum kahindro grading ya tula grading elinke ya university yo kujango mwana ine A aine B aine C aine D then score ya hamuherero kwererukayo ni E hati omwana ya ine A ntubana tugira ngo omwana ogo ari exceptional nyenda bazire kimuchure because noza kuri omwana wawe omu results ze osindikire aine A B C A bione byine hati ni nyendo manye kora lebo mwana wa aine A ene manyisachi
before you run for result 1. Actually let me start with result 1 ningobo ndabane no bakugamba omwana we no ine result 1 nikimanyisa ngogo mwana kijuza yakora activities zezona ya stamire bigezo byona tineki ya missing. So a difference ya old curriculum na new curriculum no kujango omwana yijuza akakolezo activities zona akakore bigezo bye byona takayiha yozu ngo gire ngo mwana ogwira ryo mu grade you know naba ryo mu grade endijo eyitura heze na etiketegereza naba ryo mu result 1 abuko akastama yashoma emyaka yenagiheze tibushi ubwo mwana nabasa kubara emwe wagitahe emwe nibiri nango ubundi nabasa kutabara ikibaro cya logarithm konka bamujya ngo emwe wagitahe emwe nibiri mwe no masto kumuhaziro abuko nabasa gitemwe ibiri. So result 1 cyamanyisa ngo mwana ogo nakorofayinga akiri konka omukika koko kwa result 1 hari mu details ezindi eyo kubanza ni A twagira ngo omwana yaba ine A subject ogo mwana nabari exceptional omurunyakore nabari kafuro wa subject ejo mbwenu ngo tinkwenda comparing ebya old curriculum na new ebyama 9 9 gana no konka cyamanyisa ngo ogo mwana ebinji ebiyashomera mu subject ejo akabikwata byona nabimanya mbwena ine A. Tuine category ya kabiri eitweta B. Ejo B ntujangu ogo mwana nawe ali outstanding. Outstanding. Hariya twagira ngo uri exception mbwena linjira kwitegereza uguti muntu. Buriya mbwena yaho special mu subject ejo. Konka B this runner is also outstanding. Outstanding chimanyisa ngo nawe no mukugu konka mbwe no bukugu tubukwingana. Hati kandoli ya yamukizaho kaki hati kungano reba bwana reverend hati mungamba no reba hati ngabeka hindu kantu jangu no mukugo gutakwete manyugo ari exceptional kunka turemwa kureba omuza max kujangu yaine kinana kwikaryezi yainezi obundi omuzire okubone kishane twe nabana bona bari mu result 1 nangwa wako mperingana n'umwako gwa 2024 nuboreka ngo abana bona batungere certificate enamba kurga bucweka kamwe n'ubutonyezo mwenda bataratunjere kuza 0.3 umwako so ncoreka ngo ihangariyo n'abana bakozire ki bashikiri konka hariho muzire ubundi umwana nubwo ari abatungere result 1 konka ebintu byasigira nkuko kuwana ugamba A B C takaba muza za max okujotinga ati umutebekano sa program yunebe chihire hebye bintu ekeri yo ne maraho because omwana akora paper kihamu burubya bebya 100 out of 100 hatejo old system ni nyenda mu gihumbi to yani ebi bikuza kugira ngo ndikirebe ko umwana ogwayine A akakora nkacenda no iwucihire because yinebuke kumara kuchebera releasing results konkani nyendo yishwe ngo hine results sezo mwana ezo wabe no submitting akwiho senior 3 term 1 term 2 term 3 then hine kigezo kiriya ekiyizira kakora aha muhera ijo bakatu training aho batumanyisa ngo ezo results set ku submitting and is contributing at 20% of the final score 20% kuba kumara kubigita byona batunga average then bihamu 20%. So omwana yana akora paper abarya 80%. Of course nebitakamara mukimwe mbwe ninyenda ni we assuming. Tonto jangu omwana ali extraordinary ngogo nikafuru ni weyibuze hatogu nari hagati yazinga hina zinga. Konkecho ticha yunebu kandi ticha ministry. Echo ne chitu nk'abantu. We barebwa na befra. Ne chitu nk'abantu. Esho ngawashobora kandi ninjangu urukutureba yabasa kuba nayitegereza okukira munonga grading okwetambwire twatwabagambire twine abakugombi obwegese omuchara chairperson ahabwa district ya Shema mama Jemi mabahanda nawe tumwina kandi nomwe omba kugu oyireho okuba chairperson konka yatugambira ishomero rya Chundo kurukozireje ubundi noza yorutayira nkanarebere ndyo rwabo notamuwe bitara tinkwishukaje nkanarebere nyendo otutangarize Chunda parents secondary school yanyu nseji ino kwekorobeza abana actually moderator haba hariho ikintu kirukobirubeza abana na even teachers naki nage new curriculum kandi noijuka ila amashomero hihiga ngo skane garyo mu competition yo kugira ngo
manya abana bahikire na credit C bahikire naki mbene ushanga habaho rift y'amashomero umwanya go kukundana ushanga baba bo kugira ki abo kwangana by the way cyo kizire ki cyukoyireho tu muzire woryokwe ninyenda kukwamiza ngobu nibwo bwire bwo kutwara umwana wawe mu secondary school eyo kureba nkuno basa aha kuba bona ni result ki 1 na wanji yes aha kuba sincerely kwetu gahishomero rya miliyoni 2 ukahendera mu muhanda omwana atahirizeyo omwana kecyawa wakirotandikana n'ishomero ry'emitwaro 85 omwana heza kandi even asingana ki na noryo mu shomero ryaki rya miliyoni 2 so agona amasiku agunyuka riciramu ya resere ninyenda kusima bona bana abakozire aha kuba buri muntu wena nabo buri nko bururu norwo mukoyizire kwesimba ngo kasinga konko mumoshanga bigambirwe bakwa ebitarakugira ki buce butarakusingisa konka ninyenda kugambira ngo buri mwana weno warugiro mukakushoma heine cyashomire hakuba itsandi zone ezo project zo kura no kukora no kubumba emyungu no kuruke bitambara no kukora these instrumental work and what not ukashanga umwana heine cyayega kandi cyarataswe muka kikagira ki kikamuyamba kikayamba n'abazirebe results 1 echo nikimanyisa ngo mwana naza kutunga ekihandiko cyo kumoreka ngo akamara senior 4 kandi batireho no kuyagizire ki no kuyakozire ibintu bye project yakozire nizinga icyo cyakoze mwanko ko kurata kutunga transcript kurwanki omu university bakakuteraho A+ A+B and what not and you feel comfortable secondly as exceptional this is a max mwana katugambe ni baba batiriho chat yo kugira ngo kurugaha kuza ejo neba ki exceptional wakireba biri okozireje mbwenu wagira ki nizo za D1 za D2 za ki nizezo nizo za A then hariho ekiba kweta ngo elementary nabwe no botagwire konka at least max zawe twena tutukingana na mwana mwiruka umwana abo kubanza wa kabiri wa kashatu those are the what kwihongwe n'engamba niyo yagizireki niyo yahindukire maybe beijaba bitutereki omundime zaki za rokoroza because imwe aba ministry itwa kubaha abana tuturagira nkai mu mashomero so hati babihindurira nkai omundimi zitu accordingly nitwija kuba nitwogira ki nitwetegereza hariho exceptional outstanding satisfactory then basic and elementary wanyetegereza omuntu tarakozire bizamu niwo kutunga result 4 ekikomanyisa tine cyaratunge certificate transcript taragireki taragitunge konka nawe definitely niwe nimanya ngo nobwo ari abatarabikozire kwarabe yagiriro mu assessment ejo yaki ya class heine kiyihiremo kitari nkaburi yo muwabiro zo mu class ukashoma river between ukashoma nkai konkotino borai ubgori ya chipra kega kore nyungu yayega kukora communal work together because nibazo mu omusako bakore kintu together yayega that fellowship kugumana abantu echo kintu cyo cyunka by the way it builds you up so nyowe ni nyenda kugira ngo twena twejumbiro mu kukunda ki curriculum abana tuba inspiring bazo mu mashomero reba hariho amashomero ga seed school hariho amashomero ga UP ga USE eyabana bakushoma bakahaka sente kake kandi bakagira ki bakatunga grade ni nyenda kusima abaziri tinkuhamya ngo hariho muziri hati otine knowledge
nengo tine kumanya ngo ayine kutwara umwana we nkayi ahishomero. Unlike before, ubwo muntu yabiragira ati umwana wanje icyakwenda ni sente, kandi sente nizikorwa wabo mushubuzi ngweno za ugire ki uze kushubura. Mwe bari kutwara abantu mu mishomero kandi nemwe abana mwamwagiremo really muteho mutima aha kuba abaziro kwenyuma nibeka kanenga nibekamura kureba ngo ba leta ki abana bashashura school fees. So are the teachers. Omwana yahiko mu ishomero manya ngo hati niwe muzire hakuba muzire namurebaho emyezi mice kandi iwe niwe turana ki n'umwana. So nimbashu warenga ngo abana baba leta Kibunda Parent Secondary School hariyo mama nabarera nabakunda abana ni bashobora we bare mudonga na hati bakorire kimwe bona tugambire performance ya Chundo kwebire konkana nihanga ryo no kwetorora abana bona bizire omuriza ratuwano turiyo program yakadara aha TV West Nehinda kandi turi umunsi tera touch mpango munonga umuvuze bya senior yakana ebihereze okushohozubwa kandi tuyinabakugu ombyo bwegese kandi mbagenda nubatuganirira ebintu kubigenzere konka turebere subjects zubwe zirikozurweje twarebaho bakoreka ngo sciences ine okuzitakozurwe muje konka nanyenda ngutuzeho kace omukahumuro kuturagaruke umwami Rodoviko na eja kubana atera mutoch aha kuchira munonga aha performance ya subject sezo CRE English na subjects zindi abana bazishira higuru konka science zo kuchira munonga practicals ibintu tubasize kuba nebitambara okurunje maybe nko kubembye expecting wakati baze tumure ukacintu tugaruka. Obire nobuza ahora atwara mukunda wawe aha Valentine's Age. Humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn tuwakoretera Valentine's chamuka eri mu live band ekihuro cy'ababiri kiruho starter Expire Wine na Midnight Romance aha sente ziringanire otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe no buraro iwe no mukundwa wawe obwo rukurutiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze kubukinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijano mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mtshemeriri bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omucha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera.
ubutumwa bw'abashubuzi program n'akadara kandi umushuganisa ndi Elias Rituguserizoba turumunistera tochi mpinonga umuvuzi bya senior yakana ebihereze kushoza bwa twareba grading okuba gradinga bibire birya umwaka gwa kabiri ningashi ebuze bya kabiri omungenderwa honse byo bwegese ningashi new curriculum akandi turebere omutindo gukweyongera abana abatungire transcripts beyongire kurga obucweka kamwe na n'obutonyezo mwenda babire batatunje transcript umwaka gw'2024 umwaka gw'2025 obucweka 96 na obutonyezo mukaga mwenda harigana abo batunjire transcripts zabo ningashi bashikire vuze bya senior yakana kandi chikoreka ngo obucweka 0 na n'obutonyezo bushato harigana abo nabo nubo batatunje transcript mwe norangu inamba ecenderire chumwe kandi no shangwe njenderwa honsya ebyo bwegese abana ekibaru muno bakwataho no bachimanya kandi no bakora kibaru kureba batkuzo break twatuma umuntu gamba aha performance ya subjects zo kubaze kubana zikorwa turebere bakwindicatinga agamwe mu mashomo agabana bashikira higuru ishomo eryedini twarebo rujungu geography abana kubasa kuba bazukozereje konka zimwe mu science subjects ine oku performance etashemire kurunje munonga hazaho ka drop kache akurigera aha bibuzo kubitwirembe genda mbakorwa wa comparinga umwaka ugw'2024 na 2025 watkuzo mu kahumuro twatwine twatumutu za kwakira omwami Rodoviko kubasa kuba natshobora enshungano zibaziha obundi kutuma subjects zimwe abana bazikira cyuma higuru ubutwaturi omo break twatwaganireho hatkujangwa mwete bio tebugumere sciences tuzugumere Reverend natugambira sciences ngo tuzugumere abo kuva nkahata n'umusho mu kureba kintu tugambira bwenshi ubundi sciences performance yazecuru kuburabura ubare munonga munyana wanje mutebekana sa program eji nyo nishemerwa munonga ahago kugira ngo kitiriyo tugamba he izobiri nico kiruho yes wagira utabana bakozirege nabone bireba ngo bakozirege wagira utibakozire kubi nabone bane bireba ngo bakozire kubi nabazire nabane bakireba mbweno natandika handi kusiyuma abeji basiniye yakana nangwa na P7 ahagukora kurunje bizabo konga kutwaza mu cha performance twashanga ngo katuzetinga art subjects zona almost abana bazi performingire kurunje munonga tazo mu sciences zijane ne babura mamandi tebazikorage ngo kucimirire konga yenda kubamanyisa ngo wazo mu analysis abishikini bo basingiriye gukora kurunje art subjects na munonga English na CRE abishiba dominatingire basinga boje mu kubikora kurunji then kutukuzo mu sciences nabo birabe baremire konka boje bagerizo ho munonga ba out competing abishiki umukora kurunji sciences konga wambuze kibuzo ekiri kuretera sciences zagwa abana niki nebintu bingi namba yo kubanza twinemu agama amashomero agatine enough lab equipment ibyo kukozesa za apparatus zikumara oshanga ubu yabanaza kutizo mu ishomero X yashanga nabo bari babikozesa ningerindi ishomero Y naryo ryabitwiri ekiri kumasango cyabine kushoma izoberi yo babaso butacishoma kandi barabe hiyanaza kutiza hibirizire kakuza kubireta ashanganye n'ikinde kiyabanenda kushoma kandi atakubasa kubishomesa umuntu undi gumu ekikumanisa ngo muri yebihine cyo bara missing namba ya kabiri twine n'amashomero ga government aginoro debyo byone bikuma konka biriho na nakacucu no kubikozesa tibari kubikozesa kushanga ngo tibakufayo buri kimwe kiriho government ki providingire teachers konka abashomesa barundi bashashurwa na sente nyingi munonga konka babira bagiga bundi munonga tibabikozesa bazo mu kushubura no mukore bindi nabo tibabikozesa mbona kabire ni shabaki ngo government ya providingire bikozesa ebyo mu bikozese okukiri kubasika utilize them kandi wishomero utatandika kubipangisa government school ugatandika kubipangisa aba private
abana bashemerwa no bikoze abantu bashomera government school bakaremwa kubikozesa kandi bibaretirwa ushanga private school 18 nangwa na kimwe ngo bango abana bayika practicals how bakozese bya government kompyo ryo mu government school tuwa bikozese mbona nishabaki ngo hari kabeho monitoring and supervision iri kumara ba head teacher mu ba head ba dosi mu ba dosi mu making sure ngo bikozese ibi byakozesebwa then ni intero bundo muranga government abari mu government batahibanje reka tureba amashomera abagatine ebikozeso because no bwo kujyo yes babuzire kubikozese konga tukinemo no tushomero turyo nato sitakabibwini mbwe n'amashomero gona kugoko bifuna kuturabento ndabana bashome bya computer tukashanga buri shomero iryine computer ziri kumara twagira twaza kushoma computer buri mwana akazaha computer ye teacher akazara akagira ati clicking aha koreki nicumanyisa ngo abantu baba batakinirwe kwaso ekirungi cyakaricura meji education yitu system ya education yeji barino bagihindura kugira ngo abana bafune chance ibamune employment opportunities no rebere hands on echo kushomana ibintu ngo kikwate no reba harimo nebe bya project says negaruke tumumana yaba creative umwana ajatiniza gukora project eji ayine kuteka akakoze ubwongo bwinjye akaba innovative akaba creative akakora ikintu kise kitakushana n'cyabandi so ne improving a creativity y'umwana kandi kimureterana nyencha kare hati ngo umwana yaba nashume bya physics kare okoshanga turi kushomoshoma physics ushanga umwana gikozire munka nka D2 kunga ngo waba amashanyarazi garugo hundi baza kweta uwa amashanyarazi ngo yaje akora amashanyarazi taka haruho toki kushanga switch toki yafa ngumuronde mechanic umwana oyine D1 mu physics wenjo takurebe jo toki pitch yacho yafa yagira mu buzibu buri nko mu wiring aho oshomere physics wajimarayo kungushanga ngo tokubasa kuteratereza mu picha so no rero karicura meji eyine okweri nongi neza kuyamba abana kufuna emirimo twagumza mu tuji implementing akurungi kwiyahone yetagwa mu bintu ebi no reba buri kintu cyo nekisya nikitaga mu enough training and development ebintu nibigumana bihinduka omushomesa no bwakwa yaba inamagezi gakwingana ki nihetaga kumana haba mu development knowledge yaba ine egaruke be developed eyongere capacity building ogo mushomesa urubwe natahamu tambo ni shasha nabakoresa abashomesa abatari qualified ekikumesa munayetaga training ya man omuriye jini ukaricura ejine etana hona karicura menyima iyo muntabire na jete nanyenka nkashoma heki kariho mbwe nimbasa kusindika muyine muka nka skills inki konkeji oshemero kuba capacity yawe rebuild bakore kecho shemero kuba no kora cyenyine nene kinyenda kushaba konga nyenda kubanza kusima government schools nyenda kugambira ngo na hate na rugisingiro nabanza na consultinga some of our government schools nkacheza imbere secondary school manyaza bone konsira nagani za kisyoro nkahikigaragara nareba abana bakozirege konka no manyota ngo mwana akozirege namwe nyenda kugambira imwe abari babagente na nembuzi na nenkoko ngo abana bijiro mu grade yo kubanza some of those children tibijire mu grade yo kubanza konka bahikire bizamu bijiro mu result 1 konga wabana yenda kumanya mwe nanyenda kushaba imwe abazire hariho rukujye nkahanga banakugizire ngo nyenda ngo be engineer borekire nkaba nagizire ngo nyenda ngo be engineer mwe no munahirwa wijiro mu division 1 wijiro mu result 1 nyenda ngo master be engineer okiza kureba aha kipapura ki oshanga ngo physics ayine mu D amanya mathematics ayine mu D manya ebibyone bikubasa kuyamba kuba engineer byona ine diningano nango be doctor mwene nakubasha ngo takagire kuzahari cyo kujemo mwane cyaraze kushoma banzo shitame nawe akushobororere ne manyisaki echo ni kimanyisaki ngo mwana yaba ine max z ziri hansi nke ya kinani ejo subject agikozirege kurunje munonga yaba ine b max z zari hansi ya nshanju nikimayisa ngo je subject agikozirege munonga mwana waza kujemo mwana utishomo bu doctor banzo rebe science subjects kera biri biology chemistry akozire muzinga utashanga ine za d kandi ukamuje mutishomo bugiziriki obushomese mwana machazo no gora buri yono za kujaguza banzo rebe oburungi bwa maxezo kutukugira ngo a b c d e
okweri ekikumanyisa ngo cyakozire mu ekyakikozire mu kurungi munonga kusinga cyakozire mu D kusinga cyakozire mu C ti kugira ngo mufite tinisa niyo ningezeho kukabura abantu kugira ngo mukore selection nungi koraze kuzaha A level umanye combination yishimirwa n'utwaraniya combination yishimira kutwara korasha ngo yinemu A na B nyingi ronda ka combination nako yine mwezo nyingi nikora kuja no kora kurungi aha A level kandi ukwasharura mu bihango okuya mu points nungi utaguruka yote bakangira mu nyenda mushomeki ukashoma ibyokozire kubi kandi ukabura ibyo watwara then ni nyenda kushabeki abaziri because abaziri abindi kakura ngo mwana ejo mu ruzi batuwana agira ati mwe no guwocha ryo mu P6 reka mbe ndekire kumushomesa umwana wanje ejo mu first grade mbanze mwongere yo gwabarekire nabeshengereza kozi ndebira abazire umuzire naje guzawayo agira ati mwe no mwana ubwo aba alpha and omega agira ati no reka mutwara umushomero kusinga yesende umusigisi shomero ryo mu district ya ishomero rikuri hihi Eliyo kubasa no kugira ngo akasento bukabura kanze kuganira na headmaster abangu misiririzeho kushoma kuta omwiru kanza ninda kashoma nata aka creatinga chance eyabanda bakiriya hansi kushoma omwiru kanzo kwata sente zona entasa yeka ujurundo mu mwana omwe agenda shoma ushanga ubundi ruhanga ebyo kuteka ngo abitu byamutebenkanisize kuba aheka muhero bundi aremwa no kuremwa hata abanda babariya hansi chances zabo zituruko mwe mukabirenisha ngo abantu kubakozire je bizamu bya PRE ebya P7 mbwe bakakora je bizamu bya senior yakane reba ngo abana bona iyo muka wabihayo baza hishomero wabato mu mashomero marungi kandi agora kubasa agora kubasa cyereka ngo umwana yafuna that opportunity then tugine mu buceko ubu twagira ngo abana bati bashyikiri nabwo buru kushanga ngo mwana tarafune transcript kushanga ngo mwana aha P7 byangiri yijo mu yu ubwo mwana nabasa kubayine omugasho munonga waguma muri hihi washitama nabo kagandi tukunka mutabana wanje kunko mushiki wanje iki ni kikacangire hati tukorase hoki umwana nabasa kugira ati nyono manyangu okurugiro kundu kureba amasimagani basa kugakanika omutwara haba kanika amasimu ashomokanike si nabasa kugira entasa nongi ministry ningashi abashomesa abana bakabimba guidinga wabo kuba katubara umwana uko batwiremba kora kuba twiremba shoma bakora practical zezo bakwe bamba nugora ushobora kandi aje tukonka umwana wawe atwire namanya gukora ki kadeshaho we no bwara batacira ubundi na certificate twari buzire ninge bintu musinjira man konkana basa kugenda mu guiding nani wo muzire no butwire no mwana uri kureba ecyari kukunda munonga niki nice cyari kukunda wabana ureba umwana atwire nkapici yawe yabane yafa nagira atakwata muza brechere bayaziteka no basa no kumutwara ze kukanika zapi so umwana ubwo tashemere kuguma muka hakashongwe tayine mugasho kandi kindi kwenda kubagambira imwe abazirimo abingi abazire hati ne bareba hari abazira bakugira ati bitu nyobo kantarashomira imbiriki ngo kutiro tugamba habizamu ushanga hari yo kugira ati nywa abana banje bana baryomuka ndiyo ni tezanje nzirisize ni nyingi itakari yangere hari yanyi no rutoki rwange rw'amani ugunisha kumuhereza waha ugumuhereze wa yenda kugambira nguwo kora haremera cyo kugira ngo abana nenda kubarage bintu abana bariyone bashoma hati bishe babo bariyone baguze bibanje nibashomesa abana babo ebibanje nibisha kubarwa mu muto baheza kufuna mirimo biye mwaka sente bije bagure byabatabane bawe basigare batini kibi ngaro kabire nishabangu reba ngo mwana wamuraga obwegese echo kugira ngo niza kumuragente niza kumurage urutoki niza kumurage kibanje echo kije after wasigaze nshaje karamute kujunda we bari moderator nani nyenda ku woyine shogezo hano ndagamba ko ngana bwo gumize mo tutere toki abo kubaruza ratuwaneji ko kuwa washoborire abazira binji n'abazira batashomere abamu umwana atiyaza kwija hati kandi akakwasiza hwishe ninganye na ninga bazire bakajanta hati grade yo kubanza ninyenjihireyo hati ninyenjihireyo hati no ngu aba guardians na n'abazire bagume bazaha amashomero gabana
omunchiko na no kwebuza ekiriyoni kigira ki nikigenda mu misho so omuzire wena owamanyire ekyo yija kijo wa reverend wa director akijo wa headmaster Chunda Parent Secondary School akaza ahi amashomero gona gari nibamutebekanisa na nomwana we even agenda gizireki atebekini ninyenda kusima his excellency the president ahabwo kugira mbweno kore kwa mnonga akombeka ezi presidential hubs. These presidential hubs ezo kureba nizitwara abana obohereze P7 obohereze ki as long as waba oyinendanga muntu kandi okuzire oyine myaka 18 na no kugenda higo zikazi batendeka kumara emyezi mukaga iwe cyo kutwara no mfarisito kugutwara iwe cyo kutwara mpurire ngo nabyeshoye ko ati nibabiba niwe wenka buri kimwe kiro na naho kunabira hariho nake so hati really twaza kwetorora emyaka yitu 5 mukaga musanzu 8 abantu nibaza yo twice emirundi 2 omwaka ariyo nayongera kombeka ki ezindi presidential hubs nogera ngwaba bantu na wabo taherize otine grade otine ki noza kutunga ejo certificate eyo mazire myezi mukaga on government what scholarship oyije hagire ki wagira ki ecyo wakora so education age ninga mbeno omuranga gwa government no kureba ngo omwana tiyashoma blackboard yonka kwihaho yashoma yamanya ngo ororo papuro rutokurureba nyencha kare nubora shange nguniki nguni akashaho ko kutamwe mubazi and it is expensive twabani tukora konka tukatwinaho mukazi we omwabazo akabaronde empapura ezezo mu ezeze mbweno empapura akora obwo obushaho bwaki bw'emibazi bwo kutamuki akakashaho ko kuronda mubazo katamuka ukana that woman akabo mugiga cyamurenga no kumurenga so muri kantu kona ko gukora obo busumbusa obo kuraba bakora ezi chapati ezo kuraba bakora abana nibaza kubaje ingoma yeso nazo mwamuzikoro mu mashomero mwana very much ebyo nibyo bijwire yagambe cyo hagire kiyanyije usa so yakantu kake ako gukora otireho mutima omaririre nikakwisika cyo rukwenda agambe cyo yagire kiyanyije usa namwe n'inyinesho ngabwe ki nabandi yo kwisinyira kiragambira abantu nto mwana yaba nashoma waba no mushomesa omutobwa bubanze yemecho kugira uti ndi kumushomesa ngo abone umurimo yes mushomesa rukugira uti ninyenda ngo mwana wanje ashome niwo mwana ushomora kugira uti ninyenda ngo ushome ingira amagezi go kwija kwebisa rero cyo murimo kije kiri secondary hari umwana umwe akaba nanganirira ijwaha yangira ngo akaza kurunda umurimo aho mutawuni tinguza kwagamba yatera application ngwe no buyagambe cyo kuzinga ubupapura bwo kutama mubazi yangije secho kuyatera application no mukasheshe yagiteka mu Satan office kuyaheza yagira yatwara umwana wundi ijo kuza kuraguza yashanga the same papers ezimwe mu attachments eziyaba atire kuri office yashanga zimwe bazitire hariye papura bazigurize bari bazipakingire mu bazi so kuyagire kurebe nyuma arebe bintwa n'ibyanje binaheza gusaba meeting meaning automatic no barabe yabira rizire ngo baza kumweta already papura byo bakaba bagizire bata mwenu kamera nisha babihire museni mwenu kamera nisha bango wabori yo no shomesa umwana niwo mwana akora haburi yo no joti nyenda kushoma ubushaho joti nyenda ngushoma ubushaho kundashuhure ndi doctor nabona ka capital bundo muzire wanje kuyo kunsupport ngakaseta kuyana na shashura pa semester tukagiraho tukateka ho Satan Trading Center ninge Satan Town tukateka hakarwaruro nyewe nkabamo kama wirwaruro okijoro doctor ngakushabeza consultation fee nkakwereze mibazo yo mutwaro ngakucharge ngemitwari 10 ekiri kumasango go mwana naza kushanga kweza riyo natasa miliyoni 5 kisomuri 10 yowaza kumwetera umurimo gwa miliyoni na nagira tirinda hukake umwana karashema bani business administration ubwo mwana nabasakora iminka family basakora kasako
mwakora sakweri ya family ubwo mwana azemu agire ki yakora ayihe mu knowledge rero ibindi by'imirimo yawe ibyo byije bwanyuma ati program eji yo analyzing results twagitahari twarga results twatugire kureba kashe cyo twacheze after results zona kuzirarwe muri results mwana yahiza kubishoma nateka ko turmuntu bitera uto cyangwa kuba ebyo biratugarura erizo batwanduye no muzira yitegereze ubwo mwana ukoze result 1 nemanyisa ki ubwo mwana yine A B C D E naza koraki ubwo mwana oyine result 4 icyo twacyetegereze ngo no mwana either kamisinga hikigezo kimwe ninga byo natarabikoze we yaza kuzahi konka akaregisteringa because niho twaturi konka atinanyenda kugira ngo kwe manyashoma atudwaze tumalire cya result percent mpango wagishobora abo kuba twareba grading na byona oguyana ha kache information aruko hache ya person abo kuba nuwe yayina kazindaro arushobora nangwa twatwahika aha kugamba aha bana abantu reba abana bona bacira mu result 1 enshonge yana ashoboraho result 1 abana tubaza kwehinduka n'abazire tubaza ubundi ko batozo umuhando gutarugwe tubaza kubiha wo sente nyinji zirenjere ebyo nibyo turi umuntu genda tuganiraho tinkumanya umwana naje kinyembiro wo kubanza mama akazindaro kakacirya kagumiza mu mari points zawe so nyowe naninjira abazire na nabana bareke kwerarikira umuntu cyayi no mu mutima gwe icyakwenda kuba wachikorerera na results zoyine ati ukuzizire zone no chikora wakireba so ninyenda ngumba humurize results zo ukuzizire zona muzakire kandi muzitereho plan ruhanga ry'umuwezo wa we bari munonga bwana Godwin hatu tuzo wawe abo kuba kuko wagambere kandi uko kutwijanstera tokina na performance okwekozurwe twenda 1 utshobore hinuku ukumukubona hakire mukagaidingaho abazire abashomesa babutwine ba training abo kuba ndebire nabwe yesterday bakuririzinga result says bakugira ngo abashomesa hate nubwire bwabo ukongera guiding umwana kumworeka mututora koma byo kushoma mu class konka kubirelatinga na communities zitukuba turumo eco cyabashomesa bizire no bacikora konka na nebyo kukozesa mu byine kwa kuryo kuza kunogore nyungu kwa kuryo kuza ku maybe kore binte bindi equipments zo muzine mu mashomero zurumu yebara mutebekanisa program buri karunji buri kirunje kikwija ine challenges kikwija nacu ezikwiza kikuratira number 1 buri mwaka hati tusimire ruhanga trend yo kubanza umwaka kohoti yo kubanza yitwashohuze ya new curriculum after 4 years actually after 5 years akwa bakatayirwa mu covid kuyashohuire habaho nkakagwe abazire result 1 haza bazira hati bingi na anyway kantagira ngo abingi abazira bakitiraho mutum bakacyetegereza result 1 nibameki kumanyisa hati echo uwishemwe Rudoviko yanagamba hati begire no kuzo mu details kureba ntungiro umugisha last year uko abana banje bakoze na hati noromzire yakutera ola yachoborokerwa kandi it is the same training we give them abana tamu ya neho ni kwitkuba grading itamu buri tamu ya neho that's how we assess them so abazira bamwe a big percent y'abazira bakufaye anyway abakutaho mutuma tunabazira batakureba no mu report z'abana umuzira ufitaho mutuma okuro mu report y'umwana orukubasa kumanya omugasho gwa sente za kwa bamanyire kikumanyisa konka nkecho wagamba eji new curriculum ekijaje nyenda kusima Ministry of Education by the way tukusiyemo bakataho trainings omu region omu bat training izire twara bat training atwara mentinga bat training abatwereka ngo this is the way to go haza amashomero gamwe gabanza garo relaxing konka amashomero ga picking up nka King's Secondary School to be selfish hati abashomesa banje we have gone ahead kuzomu NCDC okabaletera trainer akija kabejes and I want to advise abashomera gari yaha nayo kuba muri mba Rome twine mu trainers ba new curriculum
up to now hinobo kurutingo mushomesa ukarebya ryo nashomesa ukarango gukanda hatuwe inekizu kandi no mu university some universities tizika adaptingire to new curriculum setting nabashomesa bya old curriculum kandi abana bakuza kushomesa ebintu bya new curriculum konka the fact is ministry ekageza yat training NCDC yageza yat training UNEB every year ni batu meetinga batwereka ahibahika especially ngo mu kwezi kwa kashatu tuza ku registeringa batu guidinga hati twahikaha like last year activities of integration tukatutasa mu buri kimwe kuba mara bachindra this time to be tutasa average of the all activities ezabana bakozire part time so hariho training kandi nditeka nezagumza mu konka amashomero hati nitwe twetenga kora nukweraho because government buri kimwe tarakikora myo bya government nango tinkushira kujibreaming nayo bumwe ninjira neremo konkani ko headmaster abana kana bahafizi kanozakira togabagabaho ukareta umuntu training abana bawo because abana bakushomero bamara ku government neza kustam so wambuza cha materials to use eji new curriculum nekoze some more materials than theory because it is more practical government ekatera yatebitabo kunka hine bitutaratunjiri nango kandi improve aba ba droviko mu government bone babibaha itom private tibakubitwa ba mama Jemmy Matinko manyogo chairman sevayo uno kaba no bifuna konkitu kunenye bemwe tukubitunga nke bitabo bya new curriculum bakabitu ebya laboratory wa kandi ngatunga umushana yekiro mu industrial area Kampala batwereke ibintu batujango ibintu tuzakubireta bamwe tukabireba so here and there tibiruhe bintu konka ntukosa resource ninda kusima abazira this point abazirikana ahafizi ogura ubuhunga ahafizi obonerezo mwana ho kubyama ahafizi ogura bya laboratory nambwe hati uje nka King Secondary School nyenda kusima abana bakozere sciences munonga kusingana arts echogo yanagamba kandi tukujya ngo laboratory twineyo mutawana amashomero ga government agariyo maminji niga tukiza laboratories akitu nikachi konko cha sciences kujango imwe aba private n'urugaho zo muri ga government bashomesa oyihaye equipments za government manya ugaruko ihaye na n'umushomesa wa government yone byaza kusatfyinga kwa center number Ministry of Education yaza ku registeringa inezi tweta minimum standards inebite bikutekwa kuboyini kandi the basics they come and verify them so tokaje mweshi orabitiza visual gallery and there is a team of inspectorate that comes every now and then so abaziri ocho ishemwe Jenina yagambire mama buri muntu atekateke ahacara ko romana we hazichiwo kubasa ko romana wakabombgasho no kumwegesa nyenda kusima specifically umureberezi witu wa ankole tuina amashomero minji noma tokatandise kanisa n'ubwegesa you can never akataho muhigo kurabira mu kitongore kikwebembere byo bwegesa kikwebembere kanonagashi ijombe ni mureba mu primary windo chondozi isingiro Rwampara Mbadra na Mbadra State na district amashomero ga chacho Uganda performance yigine tokajetekereza nangwa nagandi niga performing akonkago tinku kiraga following but secretariat yitu HRSR amashomero ga improving before ukosha ngishomero litine mwana mu first grade kosha ngishomero litine mwana nkatombya nyuka rishira mayine cyakoze konka hata amashomero gone gitu niga courage ahabwenje supervision ikaba tight omulebereza kakimukiramo yata histongore ku supervising abashomesa na wababuzana bakimanya so government ekanisa kerabene yimuke ka supervising amashomero tight abana bakaperforming aje government yeno jangu yimuka na eka supervising ekakwase kanisa ekakwase kerezia ekakwase mizigiti eziza excess tukureba nizuho ahabwenshi nko mwana kumisinge bigezo ijo wanje mu center yanje I have my results here King Secondary School nyine mabana babiri abatarakozire bigeze abari mu result 4 bakabara fees umwana umwe akanaruga obangamba hakuruga naruga na Kivari of course abo nabo kushabira abo kuba bamwe nabari yo mwihangeri nyeshakara ryo muri yeri ogwe yaremo konka nyine mu category number 2 umwana wa kabiri ari yo mutawu numwe akija namwe twamwakira twamuhomwanya yatandika kushoma emico ya murema yabo kujana masimu yayega skill hati we yabihomuzire ebebe abazira batakutaya ya shomero we yabihomuzire ati ni ishoma
omuzire yaguma namuha sente omwana mwereka ati bantu masente omwana mwereka ati bantu masente ahizo bari ya briefing wakija first time yahumuruka tiyagaruka ku registering twaterera omuzire ishe na nyina obutabango bwomaka tubarahamu twaterera ishe sindiko mwana aje registering ishe yabura kugamba na nyina mbeno ati omwana yaguma nabazana nyina atekateka ngo mwana linishe ishe atekateka to mwana rana nyina finally on briefing day na yicuru umusigazi akija sibiri kikaru nyina uniform ekusinga y'uburunje mu Uganda atirehe tayi atirehe shweta yija nkomweje wa Kings ajiro briefing hashi sebo noze ati ni jo briefing oka registering ashi ati nyote nda registering kashi abatara registering nibija kore bije ariya hano hino kubikwa aino X route omuziri wayija ati nyomwana wanje natekwa kore bije so ntiyebari ntiyakubikora ati nyo fees yona nkagishashura abaziri mwino murumu ni mutwera 80% ya 0.3 na yonete kwa kwa mwino murumu ni mutekwa ku manyobushinanizwa bwanyu mukuratera abana banyu mba reka kufaga shashura jombe ni mburu mu cathedral nabagambira haraha abazeri bakuparenting sa cent omwana ya cent inombe ni mpuraha Satan TV nagambira umuzira ati otampire miliyoni mwene chweka ayishomero beni waza nyuti nkuzaye umuzira ati ni nkwatano huru emitwara atanezo nembuzezi ibiri mbwena abaziri oyiro kushashura fees oyino murumo gwo bujunanize bo kutweri to kabakama bamashomero kurangweze X za home karogo muzire ngo akijo mu kwa kana omukwa katano omukwa mukaga registration nene ho kwa mushanju sate first okwa mushanju nibwo registration ekubaneho obundi akabira umwana yamukwatiza kwatwa sachaje konko umwana registering konko wayohereza umwana ishomero haho mwaka tore basireyo amerwa byona nonda results kurga ishomero ryo hona sebo nyabo ori serious kabataho vidi zibezachi kahabaho kirasti cyazi bakugasiraki iwe nubo ryo nondeba no cyumanya oyino mwana ishomero to kwenda kumanya to kali batayo performance eje sigire mu ya 0.1 patire ati nko wanje patire ababana babiri bona bari mu rukutunga certificate ikizubu nabaziri umwaka registeringa project yazukora second term mu kiyabu ya kandaliyo nguwe bikamutama nashifaru kutinga meche bakwabana so nabeshengereza abazire ruga nabahabu babirabo abo babiri umwaka lemwe abwo butafuye ko muziri nundi jo lemwe abwo muziri hati nizo excess room nambwe ababanigana 30 omuyihanga liyona abatakuza kutunga results waza kuchondoza binaka kwata neshonga nkezo obutabangu ko bomaka obutafayo bwabaziri webale mnonga Reverend Godwin ahabwa enshonga zawe zo nangwa wagambaho point nkuru konka na nyenda tuzowa chairperson madam chairperson tugambere 1 abana aba ubunda bakubura umwe abatagumizamo omisho bakushoma nubahenderahi nawo ndango hatu batungire ukasikiri wagamba abakwego kukosa kweyiya okubasa ku bantu baba konka new curriculum meje no turabetura umuntu tuji implementing akihanga abana abarumuno badishuma barumuno baza kutwara baza kuhendera nkai ebaru kushoma baza kubukozesa ki kubara twena twayiga skill twatandika kugira ibintu bitwakora ihangaro already kubya accommodatinga nyendo otutere mutocho tushobore ensho message ko hateitu government resire emune twaranka habana we bari mnonga you see wasa kukomparinga amahanga gandi nangwa nagatwehinguririze nenga nkane abantu kushoma kumanyisa ngu no shoma heina ho kwenda kuza konka no shoma kugira ngo ebi washomire bije bikubailing out ugire cyo wakora we are expecting kugira ngo government neza gukora factories ninga abantu buntu nibakora factories now bakora factories iwe owashomire omuhab oyine welding oyine cyarani cyawe oyine byo gukora nozamo nogera ki nokora in that factory hatecho kisha kikuyamba kugira ngo umwuga gwawe gwashomire from senior 1 wagutwara
gwagira ki gwakorera twina amashanyarazi twina amizi omuri Uganda ningira we are now nearly like 65% coverage yake buri muntu omukaye suppose ngu yatunga muki kuteka emigati ninga kuteka ki amandazi ninga kuteka ki amasomero hati ni mini really nyonye na mukamana wanje let me tell you hariho site bire neyombeka abantu bije bokombeka ni wabire nakero mukasheshe akateka amanda line owatandikire nengano nk'ibiri hatabire yahikira mu ngano 5 mukaga yagera na college hati hariho no we gari owayipangise gari kutandika kutwara nkahi omuni ya buy shops isente that omwoga ogwo muntu ayihera isomero owagire yatakumanya katandika ngu project yawe ne haba kateka mandazi soap I'm telling you eziba soap ziri no kwikamu heruzi kadeo nanyeke nyene je mahati ninyokorera liquid soap yes it's just kuzaho abakazi tukerundana twaleta omuntu yatusomesa kukora liquid soap ishomero tenkugura soap abana nibo bakukora soap kandi tukajibaguza agriculture abana irokore ebine bikutiya bicukandika mu emboga nanyanye muko mukashesheria ni beetroot twejine chi just nkora liquid drink ojinwa you feel comfortable. Do you see a chimuni chijahati really was in all these schools bona bine project yachi echiba hinjiri hato mana na wena hata amanyat twino bijurizi bwa Satan school agriculture club niye kuba supplying cabbage emboga dodo entura and what not. Isn't that really something which is encouraging wanyatigereza so akarimo kache no ka building kagendo mu misho ushange ikintu cyagizireki cyabireke abarigire hub president abaterire wesente tukwe miliyoni 5 every district bakorana nkeji sako yabo bagireke abana bariyoni baza kuba bamani so obuburu mu bukeni bwe turukwenda in China ningaza nanka no shanga burinju eineki ka factory ke yine no mago kureba hati yori supplying even in outside exporting akatandika na nesano akasano kachi hati is an exporter. So I encourage abana imomete mu mutima go kukunda manye cyo urukwenda. By the way, even no mwana yana ishomero guna kugambera the first thing wawo no go mwana no mujuroti obu wijaha no yenda ki ekiryo mu mind yawe kuruga Kings nenga kuruga Chikunda Parent Secondary School niki now omwana kwa kweza ko identify ngecha rukwenda yakora na mani akata ho mutima nangwa no kushabira nitubishabira we go ahead omwana achieving ikiyaje ikiyanaye so I expect ngwaba bana obatahikire nawo bahikire nabo bagumizemo bakore ki bakore bi we bari munonga mwamiro Daviko chapaso nebigambo by'wabahura na enshungaze wazihuru ko yazishoronzya ahabwengendero bahonsya government yatiriho ningashi new curriculum ebikira munonga ukwebembezo kushomesa myuga koka twebuze tugire ngo hati okurabira omungendero bahonsyeje government yaza kumara hibura ryemerumo abantu bundo kuko wagambere orukugira ngo omuzire na jantante nyo bitukunta arashomere wareba ndida tujengo ejo na yengambe ejo yaza kwera wucumwe abo kuba buryo mweshomere omuniyo curriculum naza kuba ine cyakora nubwo kuba nahingoro toce na jato rutoce rukarwegera nkai nkarwego kokora omungendero bahonze we bari munonga tariho kinde ki government yokozire icyo kumaraho ibora ryemirimo uyireho kurabira
umukushomesa abantu mu curriculum message na no mu creating factories nyingi nyenda kugambira ngo abana nibaza kuganyirwa mu munonga na munonga bakuze mu industry hub na nabo bari bashomero mashomero bitu gaburije bye by'emikono ahabo kuba noreba president nafa yo kubaforowinga na hati nabakorega ngo rero bakora ganda amashomero kugira ngo kora abe umazire nkasini yafu ukiho ku certificate yawe it is equivalent the other is it junior junior ejeya iyo mwana rukuba akushoma after P7 akashoma imyaka yeshatu ejo certificate ni ikora aho rukuza hona bareno baza kuombeka nindi myanya kugira ngo warugo ukuntu basagumizamo yongereho still a sponsorship ya government hariho parish model tambura take a stopping aga ekikumasa ngo akasenta kukagumiza munikijani kazo mu households ogo mwana karuga kuriya ashomera nka carpentry nabasa kwihayo miliyoni mu parish development model agende agure mbaho atandike na tools zikwetagisa atandike kwekozesa. They are even proposing to give them some startup kits. Hato mwana yahirwa karugo yo na toolbox ninga ene startup kit natandika garage yabash natandikiraho atandika kutira kintu akora workshop hariho machine zo kureba nkaba ba carpentry zo kusharemba molding natahariya nashitama na hariya na ruganda we naguma nagambira abandi na leta abandi nabakozesa umwana nabo mukama yono bwo kucira karano hotel tayine ko tokazo mu office uwo mu evening center za kuba yarundana yateza mimebero 30 mu kwezi iwe ruko bosibire otire tayi nkanyo ryaha ningo tira katete ya karungi noza kushanga mutine kakwati nikikumesa ngo abana bene batekwa kubo so ndoreba ngo government programs ziriyo ni leta nyingi hati omwana yayihayo yarugo ko kushoma akazo mu wa Europe akafuna yakasente kaho ko bariyo mucyara we myako banashatu nenga nkashatu ne 2029 enga akaruga yakazo mu web nabone babahereza embuzi nebindi na nobse natandikira hakwesa skile government yamhaka center ako agitaho skile yaba yine gukora ukaba kuriyo okora mandazi nemigati nebindi afuna ka capital agenda korecho atwara abana yishomero abantu shangeka erigi konka bibiyona ni bikorwa mwana hari kinde kiri kunteganisa munonga okushoma mwana kushanga ngo uyo mwana sho na nyoko bariyo batamu amani ngo gire cyo waba kongo kashanga willingness umuri we tarimo etarimo umuzira yara natambura naronda kasenda nazo musako nazo muri buri kabina nagira ati na wamutera rukwenda kumutera kasenta asimu najyato ejo tagitoka kwindije taho nibambanja zona sente zona zehuriza ariko hatu shanga zona nazirunana ngo ateko muri umwana ukikahishomere bintu kabizanazanira mu buzima ukatanga garuka kumusha n'izindi noendeza photosynthesis noendeza chlorophyll noendeza ki ubwo narara nareba rero kijana no mucumuro ukabura ogaruka obura no kuza kumukwasa gukora imirimo iyakubire nakora ki ya school fees yo kugarura ishobero ngayo ninga university ninga nkahi ogaruka sibana orerengaro agaruka atoba aha muhero wabana zanka hagura graduation ojo tukonka dadi ninga mami byara bye kabiri mu itakarikazamu ari gukorera ngo akutware akwereze school fees ninga tuition oronda jemima omukikuru cya pasa no kurebeka cyo this is my man this is my aunt hato abantu bo wagenda na hagura graduation Bueno kabire ni shaba mbabura kuzigenda za graduation ngo abeje first of all wabana ndakusucceedinga life nienda kubagambana nubwo kubokozi rege bizambya P7 ebya UCE bya senior 4 obe bya senior mukaga oba university noza kubikora kurungi wabo tine micwe wabo takwehereza kitinisa okahereza abazire bawe kitinisa okahereza abakuru kitinisa you will not be successful in life because ukibizamo ukakora first grade ukakora distinctions tikiri kumanyisa kubona kare tikiri kumanyisa kubona imigisha yo kubajye umunso meaning that oshemire kugira emico mirungi na hediti cyane nga proprietor wishomero yogu nyencha kare yaba nakurikomene nga woshomera ishomero ryogu bakugira ngo utwire ine mico mirungi na wisha norondo bwa sub county chief kuri nakurikomende inga kuri yagira tazo umuntu gogo ne manyaka shomera ishomero ryanje ninga nkamubugana ho nkanko mwahurogu agira togo mwana kabari yati nati
ekikumasa no bwana botara performingire byo mu class ko kugira imico konke imico netandikira kurumuka ukwabazire bawe kitinisi no mubwire bwo gukora nka hatu mbihumuro kashanga uri umugota kuzo mu bibando kazanga ukashanga nka hatu Valentine ni woruho inkizo bero shanga ni woruho no muzire takumanya neyori no by the way abantu mumbakora ubumuri waza kwetegereza umutawuni mukareba ubumumbukorwa nureba ngo abija bazakorese hengaro neminyeta ezo nese ecinta kumanya ababa mashomero obana bobuntu kobwe nababwinkarezinga umwishomero tine kibatakora nubwo kubeza ati nibakore ibintu binge byo kubasa gukora ukagenda ukatahariya ukatunda bagira ngo bazumbiyagurika ari cyababone bazakoreke ntumanye kuba kugitere bikatu kuba gukora ki umwana ubwo nayijo muka inteka rwara nabasa no kugeragurura ahabo kwa buri kimwe nibakwata nibatahenga buri kimwe mbeno niyo ndeba ngo employment opportunities manyo mwana na yakatugire ngo barabo yafa katuzina ngo kacha physics yitwa ntugamba owana ndakureta omufundi wo kuja kufixinger electrician kuterereza barabo umwana akatemba ho akagifixinga 15 ningo mutoro gwabona ndakumuhereza ubwo gwagumumu akaka sente kagire kikayamba ha ahakeje mwe ndakubagambira ngo karicura meji eji namwe n'ikindi kushama no kugira ngo bagiscaling gumizemo ergo mu lower secondary eze no mu higher eze no mu universities ikintu kigumize mu kityo nikiza kuretera abantu bonka batandika small scale industries at their level zibe registered government agency take mamani ushange twagire ibintu bingi ebitwa exporting akuza hero okukire bitwa importing kandi handa rya ikako exporting okugira imports nyingi exports nyingi okusinga imports nikimanyisa mu Rwanda developing from this third world country to second or first world country ekikumanyisa ngo nemiberero yit standards of living netandika kubaje ihanga netandika kugira akasente kari kumara ko providing services umubataka mwene ukabere ningira ngo echa industries echa this new curriculum tuchibracing kwiyahuni yenda kushaba amashomero gitu tufeyo munongo kwa ground buri shomere litaketaga bazire ngo riba bashomese grading age hatofeyo umanye ngo you are too late abazire buri muzira shimire kwa namanya grading age nko kubature ni bamanye nyuma umwana kabana jangu yishe mu first grade second grade fourth grade abanamanya ekiya level yakorera ekikumanyisa ngo na neki iwe mukuru wishomero oyine kutamamani kurebwa ngo mweji wo bwari kukimanya rekana no muzira kimanyi baba ni bapurane ngo kubarabeho nyencha karomo ije cyaraze kurasaho na no muzire aba na wakirimu ari kumanya cyari yo naza kuza ne yakumutwara kwa twe nabaziri abiniteka abakoragira kandi atakwenda ngo garukemo yagira ati nyenda ngo ze kushomeki umwana tayina hararabire kuza kumutebenkanisa kumukonvince ngatuma no bwongera zo kushomeki tinda kishikiri niwasa kugira ngo ze kushoma theology nyina ngo berovuranda koriya siyara yihiremu ya muremiri ushanga ibintu byamuteganiza meaning that ninga shi divinity twine kureba ngo abashomesa abo sore bakuru bishomero mwine kureba ngo mwakwata baziri mwabashomesa grading age next time tureke kutwara ubwire bwinji turukujja ecyamuheru nyenda kubashaka ngo wabano yenda kushomesa byo mwana wawe akwa twina twikiriza twagira ngo twina tushomesa abana ufayo na nokunda government iri kuberuho mugwiro kora hakunde government opportunities z'umwana wawe kubaje nazo niza kubazira nyingi abo kwabakwereza imirimo manya n'abaryo mu government wana ndo buteke na programs wabanozo wakiya person yero C5 ariko mu government turi no gitera amabari wabano enda kasente ka YLP wana enda kasente ka akaguro ubu najya twunkuga umuntu guturi natuteganisa agwa bagize rati mwenu konga n'ikiro gusupportinga government abo kubani murebe of course I know especially kato kutwargira umukaruru yagete mu oryo mwebembezi nokora bantu nokorera bona ndo bakabaye batakuhagire koka we baramba nambo bice kukira bwa mbere n'abantu iwe korashanga ngo umuntu wabiro no hagera akarabaho ningo wabiruta kuhagirana bwakarabaho iyo wayindi utanike kwetega kare hako atakumanya wa mukebire noha
iyo gendo mu supporting omutamu of office program zibararete zono ziganyirwemo baye turukiko banahishomero obanahamuruka obanahaseruzamu urebeke mu waganyirwa mu government age abana bashoma amarwaro rugabaje iyo mukaya wa president Museveni akira kugira ngo tufeyo where is your personal worth then akira ka submission yawe ubwiro to atwire noza kuchonjera hecho ntuzagaruka tweyongeza kananyenda tugambeho na no mwana ngondo maybe takajiro mukahumuro reverend base kutugambira one ahimwe atanchire kushomesa new curriculum meje aboko ba ubwire bwagenda turi mu myaka hate myaka 5 mukaga ahimwe atanchire kugishomesa hine bijume mwarebere hina bantu umwana wo kureba umwishomero kajoto ugo mwana ugo hati nubwakurwa umwishomero cye yicahwire abantu nkabo bariyo hina mukuratereza makarebe barumuno bakoro makagabo hariho feedback yimukutunga kurugomba zira apo jante umwane mumwegisa yishomera izire akoma kambwena atkorire ico mutana ebintu ngebyo byabireho yabaro mutebekana sa program hati ninza quoting amashomera abiri ninyenda kubanza nakiriyarenga makantu kace kujango curriculum meji teri mu olive honga hati dio no mu ere nambe natabana bajiro mu senior 6 bakuratire bari hanze nabo bakuzo mu 5 za kwantu recruiting abantu basa maybe hat primary kandi niyo tukushaba ngo nayo research ezeyo de no mu universities ni shoma BSU ni ndeba nibyo tukushoma related new curriculum emyaka mukaga itwaza kumara nayo aho kikija 2020 ya broken go covid hat in 2026 when that is within 5 years konkom statistics wakwata upper class okihorwa class +1 norangwa teje ni myaka mukaga curriculum meji yakozire impact twine project sokutwana tugamba of course hinezire hands on abantu abenjini bareba hands on konka the previous curriculum the former curriculum I call it former it is no longer old it is the former curriculum hati ekeri teacher based mwene kebe yegamira umushomesa echoraze kushomesa ukora chomesa byona bikakorwa umushomesa then hati eji lower curriculum meje twine which is no longer new curriculum lower curriculum meje turumu eji eri runner based omwana omushomesa wona eje ku guiding omwana niwe master plan kandi twahise myaka emirundi ebiri abana nibaheza nibashohora kandi bashyiri hariho bintu oyiroho kubumba oyiroho kukanuka oyiroho ebye bikorwa hine bitweta confidence ati nkiwe Elias tugusa kuzakora ha TV West toliziro ngo no makubumba toliziro ngo no manya kubija okijaho because no basa kustama hosting chairperson RC5 nangwa nyoka mbo waburijo konkanka chairperson RC5 that confidence that you have hati ejonjirebere ijo haromurebereza katandikira ishomera ha revival girls shomero ryo myaka ibiti kumanya wawa ubiri wari followingira nabana ne bagambo rujungu ijo kabahurra basingire Uganda yon omu debate kings otanje tukawagire kano naenda nkwereke echo obundi cy'abantu bose ne barebe because tukagira haza media kubyereka no kubiranga hati obeno rebe John politics ezwiri twina abantu ntakwenda gamba politics konka kakagambe twina abantu ababiri besimbere atakubasa kwemerera akayaddressing abantu wamujangwa gambe statement nazo rujungu no hati kizu ni curriculum me yashomire tera muhire chance nubwo akubira inamagezi gakusha cyomuto tera muhire chance yo ko expressing konka tugiye mu curriculum eyo kujango omwana every lesson eri managed buri lesson in group work yarum natekwa kwemerera gire cya presenting abana bari confident nyina bana kings nakutwara ho ninja kuba nakwita hizo bana omwana na emera hali ya addressing abantu headmaster shobero abashomesa abagorwa hariho mwana arasti yatwatwine dedication yambara municipal kandi imperezo mu All Saints head boy akaha speech bishop akaje kubashabira no kubatebekanisa head boy akaha speech nagira ntogo mwana karayigita curriculum ya lower secondary age eyo mwana ku expressing all through corners ogukani MP ogukani president so already abaziri nakugambira abana bitu hati nibeyikiririzamo by the way why you even see this good performance hati nkanye last yankanye ne mabana bache bineza E na D konkugumwa results nziza tibyo kuganira
ezi tizikakanyire munonga abo kwa bana na hati bamwite bakapikingira konka nyine B na C nyine mabana babiri abine subject aine mu E na naenda ninkushomera amazina gabo hati ebyo byatandika kucendera abo ko bana they have batandikire kwikirizamo batandikire kumango aine kugamba ataine cyoko ibikujo mu kirasa akadoma hari ibyo tubyakijije no maka no mukanisa no hururo umuntu nakugira ati nyendo kushomecwe ku mwana nata y'umukono abo kati cyakimukanga akimanyirire kwemerera umwana akagambo mu kirasi mwe nabana bamuhakoga nakakora konka apart from that tune mu projects za entrepreneurship for instance abana ko wanje ishomere ki honariwe yanaga tinkugura liquid soap tinku bas ebimanye byo kosa detergents abana hati nibo bakubyekorera so already curriculum agents ebatulitire ndakwena kwitansi roho twarebere bijuma byawe webale munonga reverend abwa submission yawe nunji kana no kushobora na no garama masuku kugira ngo omunjenderwa onseji abana binji hato already bakoze reki badambire nayo kandi harona na ebintu ebyabaze kubana bikorwa turi mu program yakadara ninkusima aho ruturebera hona kandi webale na no kutorana kureba TV West tukiryaha tuzakuzaho kacomu kahumuro kuturagaruke tuija okongera kutera touch turebe hati nibintu ki ebishemerire kongerwa omu byo bwegese byitu okukira munongo mu new curriculum meji na ninkahya ahacuru kuburabura kubasa kuranga government aho naho yabasa kubane hatereza katumure ukace tugaruka We're kicking your year off in all her glory with more because we got you. You get it? You know that we got kicks, we got scores, we got action, we got roars. It's my specialty. We got drama, we got fun. We got more for everyone with an upgrade on us just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. We got you. DSTV, we got you all the way. New Vision aha myaka 80 bakuretera makoma butunu live on concert bwanyuma y'imyaka 25 bakaririrwe aba makoma bagaruka kutetiro cy'amani ecyo kweshongora no kwisa urwa katanu ebiro mukaga byo kwa kashatu omwakogu aha Kororo Independence Grounds Tera Star 252 okugura tickets ziyahashinje mitware 5 aha bwabona 15 aha bwa VIP 25 ahabwa VVIP wayende meza tera notu mshanju 58 chenda na mkaga 11 mkaga na mkaga tariho kuguruza ticket aha miryango utakaburaho makoma live on concert Bishagikire Pacific Events Lion Records. Manyiso mwana ngwebe mukwasireho nk'amazina gegona ishomero aho ari ne namba yesimu ko bitashemere kutebwa mikuto ebintu byakubasa kuba bibi ahariwe nibibasa kutandika ababisha bahise kumanya bikwasireho gambira abana ukwejo ni samazina gatari gabo gonyine kandi hona bajira mukuru babuza baba batetegerize. We're kicking your year off in all her glory with more because we got you. You get it? You know that we got kicks, we got scores, we got action, we got roars. It's my specialty. We got drama, we got fun. We got more for everyone with an upgrade on us just for you. More channels, more shows, more reasons to stay. We got you. DSTV, we got you all the way.
obire nobuza aho ratwara mukunda wawe aha Valentine's Age. Humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn tuwakuletera Valentine's chamuka eri mu live band ekihuro c'ababiri kiruho starter Expire Wine na Midnight Romance aha sente ziringanire. Otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe n'oburaro iwe n'omukundwa wawe obwo rukuhurikiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze kubukinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijana mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mtshemeriri bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Turi aha TV West Nehinda aha Kashozi Boma aho murembo urwambara umurembo rwambara haruma kabeho hacera gwenjura konka nustamburayo turi mu program yakadara kandi tutera tochi mpango mnonga ahabzamu ebiherze kushohora ebya senior yakana nutureba ahanjenderwa honsya ebyo bwegese kandi nabana uko babaze kuba nubashira higuru no shangu ministry na government ekigenderwa cyabo kirumunsi genda nikishiranye n'abahangu kandi abakugombye bwegese kandi nangwa abazire bagendano batushobora akandi mbatoreka engenderwa honseji okwezire nekora kandi ukwehinduire na emtekatekere na performance y'abana class konkati ntwebuza hashemerire kuba na hakurata hoki ebyo nabyabireho babana ba performingireje hati eki government eshemerire kuba nekurasaho nikiha eyongere mu kintu ki tuza kuba briomani nja hati ninza kumuha idakika ibiri okha submission inkubanza niwe mwami Ludovico ubase kuba no tushobora one hakurate hoki kandi ibintu government eshemerire hati okongera umunjenderwa hweji n'ibintu. Thank you so much. Nakugizira ngo nashimira habumara amagurizo bakwagujira umugwire. Ebyo nabyo natabishoboraho ibya performance na nebindi. Mbwenu tukakora ki? Responsibility ne yatuye na government itwabazire amashomero na nabiki. Kongatiza kutandikira hari government eji curriculum nyonde ebire ngo nekora. Tekwetaga kugitestinga ugundi murundi nikora kandi neza kuyambi hanga mwenu government hateka akora ki ekayongera hoki namba yo kubanza abashomesa kushanga abashomesa ba sciences bine sente nyingi munonga aba arts bariyo hashime kubaho ka percent akayongerwa aba art nabo bije kushomesa binamani. Namba ya kabiri tuine kufayo butwamanyire ngo ni competence based curriculum tuine kumakinga sure ngo government school zone nangwa na private registered schools maro private zo kushangazo eriyokwe na government kukimanya ngo konga government wa kishomero umuntu yija ka registering ishomero riye okamanya ngo ruriho nabo tugire bitwabaterayo nka lab equipment abana bitu turabintuye namwe barugemo bari abo mugashaka kwa zo private schools nziyambaho umunonga government umwijorurano bwo mu government schools ubundo ushanga na classes zitwine zitakumara ningo ushanga n'abashomesa bariyo bakubora abamo baza kushanga learner teacher ratio shanga yaba mpango umunonga mweno private schools nazo kuzo kwaterwayo ezimwe ebikozeso kikareka ngabo mu private bakiteraje na nabo mu government bakiteraje
kandi abo private abamuto atabahire ho nango ne bikoze abamwe baza kusuffocating government secondary schools ngeke natandika undi bwamanta bamwe nibije batize bikoze se bya government ubwo abaya batakwena no kukimuhereza konka shori yakani colleague wanje konga shikani friend wanje no asa no kushangana mukama wa private school iriya ari head teacher we government school ekiri kumanyisa ngo cyangwa imunonga okwatabire bikoze se byo mu government school akabiteka umwishomero rye area secondary mwene nshira kukira bwamanti korabe oriyaho inemiyembo uri kukira kwinge bijuma bingi ukashanga barano bawe bakukira kwibe miyembe yabo waba menda kubaza ibiro kugumana ibibe miyembe yawe waraba mutabuno ukashanga haba kuguze mbiboze miyembe wenda giroti nakugabire biti bibiri by'umuyembe bibyare niyo nakabibiri by'umuyembe biryare ekikumansa ngo miyembe yabo kweri kura eke yawe kera ne yaba ari yezi tubari kuja kwibe yawe kandi bine yabo when tantenda kwiyaho echa private schools kuija kwetiza munongo mu government schools ninga abamwe kushanga ni no mukozo mu government school na yihame bukoze sabitwara mu private hata n'aba private aba registered with the government reka tugire ebitwabahereza then no muzira nienda kushaba akamahera munongo ndacika zawo muno okushaba reka tu supporting abeje bitu kwarije yakujya ati ndiyo neza kora project baba shoboraje ugu no mushomesa yakushoboraje mu projects umwana nakora project eyarukura na yenda kandi yakureba nabaza kora shangu yayitaga makantu ko kugura kasene umwana akishaka kugira ati nyenda ngo ukore nyenda kora project dade nabanisha biki iwe kimuhereze rero iwe nyinshi akaro mubanje nkente yazire mugwire bw'umushana ekagira ati nyowo gwanje nagukora ogwasigara no kumugizire ki nubwo muri rero umuhereze cyari kwenda usigare kumubanja okukora kurungi nyinshi akaro we bare munonga tugambeho umucara Jemima ni ubase kutushobora twareba byona twabigambaho ingender wonse mbyo bwegese okwera mune genda kurungi na performance yabeje konkati ntwebuza hati nibintu cebe government shemerire konjeraho okugira ngo maybe genderwa cyayo cyashikira munonga ninge bitakakoze rumashomeno ibintu aba bana baruga secondary school nibenda kweyongeraho kukuguka umuki omubukugu bwebibatire wengaro government eyombeke technical colleges so that umwana yarugo mu secondary school ninga yarugo mu primary ari mature enough kuzomu technical school akabyirudinga career akaruga mu komombeki na wakatandika kugira ki kombeka akaruga mu ko wa fabrication akaruga mu ko mubizi akaruga ebe bintu byaza kugira ki kwatanisa ki emikono from there government yombeke ki amakorero mandatory kugira ngo every constituency hari mu factory kandi government actually nyowe ekimwe ekibira ntizana kundemesa ubwa LC5 was kurwanira amataka amataka gona gubabire batwiraga government mbire ninjezaho kureba ngo nagira ki nagihaho then abarisa abebigomba abarebire sente zo kugaguza ushangane turwana konka really nyowe nyenda kugambira bebembezi ubona it's all about you wabo yinitaka there is always a project rije neyende itaka rahi ndiri bayombekaho even when he is an investor nobody sure ngu abantu ababire trained hati baza kugira ki kore cyabo EDM ekaha capacity household bagumiza mu bo bakihamu only financial inclusion konke bintu ni bingi mindset omuntu yahindura ha mindset yabira ine akamanya ngo nawe nabasa kwekorera ikintu kirugemo Uganda nituza kugenda mu misho so our people baziremwe banamwe emirimo ya office techuruwo procurement officer nabamuho mu mayine myaka 3 naza kuheze myaka nkaga ejo ne myaka 3 uryabo rinziro go murumo so emirimo yo mu office ni miche government yatutera ho such facilities
government yagumiza mune ne supporting households abantu abashomere. With this curriculum we can never go wrong. Uganda neja kuba ikindi kintu. Iwe bare mnonga bwana Reverend enshonga wazuhura kandi nabiwe byinjo bitwiremo mukanzire government bakwaterehweta ninga ebyeshemerere konjera mebyo kutera mutocho kajo tukonka omniyo karicura meji enshonga AB teka kozurweje government kwe kujitongeramo ibintu bikagendaje yabare Elias umutekanisa program ekinkwenda kubanza nacho nkoko wishemwe bona bakigambaho without private schools I want you to imagine or you hope private schools obweje se bukabire buri buta because umwe yagira ngo private schools niziyambo mu ijurano om government schools. Yes, but for your information government schools nizituyambo mu ijurano ito private wano jendo chondozeho the point I want to deliver home. Can we all justify our yeah, I can justify it. The point I want to deliver no kugira ngo much as agamashomero gari private abana buga kushomesa tibali private chairperson LC5 oriya hechero njo indishomero secretary of Ministry of Education wa education omulisinjero abana abali omashomera ga private nkisinjiro town school nabana bali sinjiro secondary school bona naba government konkana bashomero mashomero gatakushana mwiheho ukubajogora bamwe mukabakora ba government abandi mukabakora ba private amaherwa byon bona ne bayambi hange ne bakora hange nikimanyisa ki ebyo bintu bimu kwa government schools mbano mbe government schools konka mujuke ngo nabana bali on private they are your people nabana banyu mwene bintu bimu kuleta nitu muteretereho ebintu bya laboratory nitwe mu guverinoma government teyine ne mugishashura abakozi mugihabura kimwe kandi ne hana physics kire yitu mushwa mujongere bintu mwena kantako nakantu kakuru amashomero gona umukudistributinga units mugaheres namba ya kabiri training ya new curriculum training ya new curriculum egumizemo because up to now omwe bimwe tweganya no kubigamba konkano mba muri ko mu training omuntu wana aba training abereka ngo nebiyana aba training nawe nayenda training nachenda training nayo kuba unebo nibijaba aba training ombuze kibuza kugira tati mwene cyo kurugira katube tukitwire tuti we need more training abashomesa bitu babe trained nangwa Ministry of Education ine capacity yo gukora gatherings zezi kugazaringa abazire ekabegesa abana banyu baliyo ni bego ku nebi oyiro because kala bene basa kufuna capacity yo kuruna nabo bururu ekagamba nabo nabazire ne basa kubarondana eba briefing abana banyu bali assessed like this echamero nakwatingwe nakulenze ndachikire ndachikibire chamahero wogumize mosibura butuba echamero ndachike mwendijo curriculum ensia ebire etandikira musina wano ko musina 6 hati riyone nereta mu Discord omukweshongora nyoni kona kweshongora ato mwe yaletira keri dishekwanira jwarana nari hati bakagenda hamwe omwana takurgo primary ari yakora muwaka study pass go to secondary lino chimwiso mu secondary kamuri kora kazo mu this system achiba yagamo ko mu elevo chibekirumu akagaruka byakora mu study pass lira kagaza university again kora mu study pass hati ni chenda ngo habeho harmonization new curriculum ninga ro curriculum yatancho mu secondary ebe implemented rowa omu nursery omu primary gumize mu secondary joining na A level connecting a university hato mwana ejo mu chain age ezo disconnections regime otherwise abarebe ba TV West Elias rutugusana na abantu ababonanye na hapano nababariye nyuma ya kamera hina abantu bo mugasho bariye nyimoko mwetu muko bareba kandi hine nabandi bariyo mu other places maybe aba controlling ebishanebe nyenda kubasima nyenda futabasaba na ba senior for once more I'm so happy abana ba King Secondary School mwe baro utanshaza for restore you this nyenda futabarsa abana ba P7 kandi okushaba abana bari mu senior 6 ngumuhumure ibyaba byargaho nimwe mukurata otherwise I wish you well mutwara abantu mashomero kumurika kwatandikire abakiriyo mu maka mbiheyo baze kushoma mutabahinjara rero rahanga abahereza mushi
amen nawe bari munonga Reverend Godwin akandi ahabwa okutakire twine umwami Rudoviko naza kwa niwe dacike mwene shweka akagambo kawe ka muheru kandi osi baraba kutureba icweka bana nokijiriza kimwe n'izibibiri nebo neshweka niyenda kwendera ndi kusima abagumirene mutureba aha TV Tunyamurungi TV West kandi mbashabe ngo bitwaganira aha buryo mwaturisi tagire ki yapikingamo kandi mshabe abaziri nyenda kubagamira ngo bitwantugamba timukabasa kubishikiriza kushomesa abana mwaba mu ubutabango ko mumaka mwaba mutari kwikiriza no mumaka ganye mwaba mutakuzahamiza mukatensa umwana wo gutukore tuta so nanyenda kubasha ngo tufe yo kureba ngo amakagiti tutabaza twagatereza fast nibwe bindi byo kushomesa abana na nebindi birakorateho kandi bikaba successful ecyamuheru nyenda kwenda ndi kusima abanyisingiro ekitwatensize munutwena mutukora amashomero giti tugombeke gabeje gabonere kesi n'emifarise zibene zurugwisingiro zikuza mu district sezindi zikendere nashemererwa ebirebe imbere nimba ryaha munonga nico mbere nimfa yo kumonitoringa kureba mbugine kesi nyingi zikurwa ko numbarana na za bushenyi story singiro so ikintu kiro nce vice versa ngo kiri ngo kucyabe kirika meaning that there is a big achievement kushanga ngo hati abanyisingiro amashomero gatanikire gukora kurungi n'abantu batanika kugareba bija kushomero muri singiro mwe bari munonga nasigara ndi bya Rugaba Rodoviko Secretary of Education and Social Services Isingiro District for God and my country kandi wayisi imbere ahabwa MP bwa Isingiro South yes baka postponing ubuhanguzi babuta umisho yes ubururu bakama actually buryo umeta kwesemba yes mama I win was postponed to 2031 nashemera unonga twavumeti the my colleagues abunya naha really ekinacho mwebarere TV West aha naho nitungeraho network kandi uhurira washemererwa kuri people mwebare munonga mwatutwaraje ninyenda kusima hanga nyera mutima ahabwa abana banje hati abariyoni bagitwa nobundi abentariyo kunkananye ni bamunyangumbe in spirit mbere ntakubasa kushaza mweji program kubogwagwaza kuba ko murundi gwakasha tungira abantu ni bakukunda bati onanka konkana bwe nimba ndihandi Gen TV what nanye nimba ninkora omuntu nyenda kutabarusya abana ba primary 7 mwena abakozire bizamu kandi mbamanyise ngo hariyo Chunda Parent Secondary School nintabarusa Chunda Parent Secondary School teachers headmaster Dennis Bantu n'abantu mwena mwe bari gukora je munonga kuba hati tukozire even kukira twine mu mwana aine D twine at least A B C twakoma which is really big performance nacho ninchigamba really private schools twina mani make nitubona konkane tukore ibintu byito birugamo nkoko yagira ki yakigamba so government itwete turi abantu nguturi abazigu ba government instead turi abantu abakuyamba government hati nabo batutere mwakabega tugende nabo omumisho especially chikwatirina nachi na sciences nimbeta hambaga twargaha tugende twena nko kuturyaha tushemererweho aha kubaru yare turugire omukuferwa omwana witurinda tubire turyo mu rufu okucyabandara Juliet nitukwamya kandi nitukusasira kandi ohame nkoku ruhanga ari wakunzire mbwene bindi byona katubihera hanga ebindi byona katutemwa amani tukore na amani tuteho umutima tushabe no kushaba rahanganisha kubitugira ki abantu bashema ona shini yabebwa abantu bashema nimba kunda munonga mwe bari munonga kandi nyowe cintura nimba gambera no kuranga twakora na amani umuntu yamanye cyarukwenda reka kuzaho bururu buhwire obire nahagera mutayi wa muhagire utamuhagire tamuhagire aha kuba these are the challenges we get aha mirimo yito tukuba ntugira ki nitukora korabe no mango ko yesimbire no ndijo muntu
ntatekwa ko ni muku hajirogu n'undijo kahajirogu iwe korabe warabiremo ebyo kuza kutongana na batahi bawe ngutubara kwagira birugyo korabo tararabiremo ebyo kutongana na batahi bawe ngutubara kwagira birugyo focus iwe hati korabo bire no yendo bwa MP next time nabwe no kibwenda tkondo doviko atonyete nyo this next time nishengereti nkore campaign nje mbagambiro ko ryo muntu murundi we baza ebyona ntubikora kubarahangana ababyemerire we bare bunonga program akadara ninjiraho no twagihendera kandi erizuba atwantugamba ninga shitansitera tochi ombebuze bya senior yakana ebihereze ukushobora bishoboirizo biryanyuma abaze twantureba hangendera ubahonsya ebikozurwemo na nebishemereye kubana byongerwamo ebyo natwarugambaho na nabana barga bundu baheza kushoma senior yakana ahiba kweyongera batagumiza yo kushoma abatagumizamo nubaza mu bintu ki ebyo byo natwarugambaho mu studios nabanyinemo Reverend Godwin Kasigazi kandi ugu ni director wa King's Secondary School aho mu Rembo rwambara kandi no mwahure aha bureberezi obwa Ankole Diocese twatwine Mama Jemi Mabahanda ubwo numukuru w'entebe ya gatano aha bwa district ya Shema kandi umwe ombakuru bachunda Secondary School hamwe na Omwamiru Doviko Byarugaba ugunwaru ku radio bwegese ahabwa district ya Isinjiro aha side ya politics secretary wa education omuri Isinjiro district kandi nyowe ndi Elias Ritugusa ninyanani guse program agent kwendeza ecuro ecabakundi necurunje nyaboramwe mureke tujaguze responsible tujuke ngwaka koko kasirimu kacuruho twantujaguza twantu celebrating arukundo konkebye byona tubase kubane tubyijuka kandi tujuke ngo hari ibintu bindi ebyo mugashe bitushemereye expendingira haka sente tubendeza ukujaguza kurunzi na weekend nunji mutakarga TV West. Obire nobuza ahora atwara mukunda wawe aha Valentine's Age humura TV West na Radio West tukwatanise na Acacia Country Inn twakoretera Valentine's chamuka mu live band ekihuro cy'ababiri kiruho starter Expire Wine na Midnight Romance aha sente ziringanire otaferwa gumaha TV West na Radio West obase kwehangurira special Valentine's dinner hamwe no buraro iwe no mukundwa wawe obwo kurutiza radio hamwe na TV West okagaruka mu bibuzo abarabanze ku bookinga nibija kushariraho aha mihendo na 10%. Ijano mukundwa wawe mweherere omwanya go buteka ogwa Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel ahabo kuba mtshemeriri bihagire TV West, Radio West, Acacia Country Inn na Acacia Boutique Hotel. Orwo kubanza so mukazi weno wazara wa muzarisa nateko kuzayo akabanza yareba ka inspectinga tucheto kukora save noteko kuzayo rebe wahanye nenda Elieta nyumuno gwanye nenda gurguta mbahangwa bwo mucyara nawo harahata kandi shagamira umuneja nerga nkara nergo muri nenda ninga nerga anta so acheza kurebe eco bishishaga mu bwitariyo konko mucyaruka naguma najata nashasha habahoki so akabona ko kubanza no mucyara kushanga ngo yaiza kuzara konko kuja tukujya ki tukukoma uzayere buri kunkashinye nenda kayakwata kataro buzubu konko kuja kurga so eco nico kubanza cya kabiri umucyara guma na complaining ari kashina ataka obusasi yaheza kuzara busasi kabwambira busasi kabwabera busasi kandi ko kuzire babwakwa yaheza kuzara so nawe no banzuzayo ureba nencecero
okwenda kongera ombuhereza omubyemizano otaferwa program y'akadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ebyafayo by'abazani n'ebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda n'ecweka zihangwe aha TV West nehinda Sunday icyo yakoze ari tuze mu cyaci tugitwa ibya misana bamanya bagiye bishongore bintu binura n'ibishani mbiyene by'ubugore kutwahereze konkanya no jya mukagitwa nakimanya mutima kandi gwebuze kindashanga umuka iyo umurugire nyuma kidara kaba barebesire hato wanyu ka hatine kantu tinde kariyo manyo buntaha ubunza kutasa umugore nkanyombe kirenzo urugi bakarita mu rwakana neza kurya Zuyebirere etabaho rwiji kuwaragayo batamwakwiye batamurwiki kasiga kozi somu cyareze bakuru mbyaro muruko nkangabonye nayo murumuna wanje ugura Kampala ara active kuna tahire kuna agenzere gutinda mutwire gusheye kamujya tuguma eshaha zaba mukaga zihangwe na yeyo beidondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Hajirwe bana Uganda mwena mwebale kusima Bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyereza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese ebipya ku katale. Good Times Kawara Primary School nituyikiriza ngu buli mwezi nayetenga kutandika je kurugaha nasari kwika P7 omuzire obuhanguzi n'obutunga washomeseza omwana St Peter's SS Bombo Kalule. Orongoto nerukukibwaho. Wow, Vinny Jr. Game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Kwetorongo turemzano ne pattern nugule samana manu kurgarware the unstoppable one murumuta it's a Valentine's Day concrete Valentine's Jibarum Sports. What do we have today? Express Mukono Babanji and Diba Yoka e Kampala binetimu yakweta Entebbe Kasameme Rwatamgo. Yesterday I was Ntiro Muhindi ni Puramani. Yes ya KCCA no we bagitire. Yes ya Timo Gugubandizo nuguha ahumpira gubanza ukoze 1-1 bull ne Vipers. So na muteraje na yes konga timu zo mu Valentine school fees ne ndege nkaka tugenda mbyemezana nsaba tugamba Uganda Premier League tsagamba AFCON. Uganda is ready for AFCON really. Habatkana batina ba Africa, most of the journalists in South Africa baze mu Uganda mu GM tell ready aba Kenya bali umbururu baze mu byongeze byona sa kubdiscussing ahumwana the homeboy from Rwarire
nyametanga siki bamweka zaidi byekwaso ekyakoze Barcelona negenda higuru n'erieti ninkamba Manchester United nibo bari amutindo gomana munonga ogomwana womuka bari mu timu yanje anampereze kwa kwete kitinisa chamani. However kaza mu studio mpango inomba tayibanje the user suspects ninga binkira kubanyine coach wa timu ya Bwejo wa Honorable Mwishe Francis akamuyamba kutari ukopo bibiri numamweta Faizo Sempita nakwaje webale munonga konka tindi coach wa Bwejo okabayamba kutari ukopo nkarugayo kale ndi coach wa Mbarara City coach wa Bwejo y'abana bato abanda 17 abantu mwena mwe bale kutuleba aha TV West TV okukirayo buhango mu Western Uganda no kimanya ekyo ali kimanya nani jato okukimanya yabanze n'okugamba olunyankore nko munsi yona niba roye Western Uganda the whole world omulunyankore yabanze ngamba olunyankore niyo tata wezi mwazone zikuza kutahamu so weekend nungi twagibendeza konka timwe no gumeno kiyawo omu CV yawe ombyafa byawe okatendeka timu ya Bwejo yatwale chikope na Mwishe Francis big up so everyone have Mwishe Francis byona niyo nobo birumu so twakira makanaki yakura abantu webale mnonga pato bintu byo bigumire kuba omuti aba coach mu tournament CAF yeta kumanya ninga federation ekyo tukukyeta kibaruwa ne kiba kiri nk'ekiburoka so omusiza akagenzere kukora ekiburoka kuri Bwezo tewari wakorekera uba kumworekera to CV kagwa Bwezo era yanasaba nk'omurimo they don't consider ko cyo kikopote tukimanya itwe nkaba federation amazina ni Makanaki Jobless warezina likakusumbwa last time nigirezo bati nizari kuterereza 11 wise nkareba tuwatch kwataje ati ndugire mstabire mu bitabo byanje nakikoraje ni T11 wise tukose zina ki T11 wise karebezi nikakutezo muri yero naratu nyenda turitereze none turonde rindi enda kwete garuka chachu yawe nga chachu nemereye kupati nyedemere hatu kwete okay kawunga so Makanaki kawunga ni wati na weekend tugitandikire ninga turiyo tugirugamu kwa tima ure marungi tima ure mabi chairman wetu wa Western Region Mtakaseka pasingireje operation gibakozere Kampala a case clinic ekatumusabire arugeyo abireki akarwara akatungamo obuzibu blood clot ama akakurumu ekibumba ku kibumba akine konka operation ewireje bakirwa kabe kabumbwe katumusabire abasikukira chairman wetu Seka Mutaka we father of football modern football akatwaza mu the past mfatino mu abantu abandi mfatino mu Abudi Chambade ogun baba the old father of football in Western Uganda especially in Mbarara mfatino mu mushoba kweta Abbas Sendiwa those are or Kajet Ordi but in modern one of course Seka Mutaka no number one he has been there I think Gayogo the meka ki 15 arkwembera bisatu 12 tokubasa na kwebwa mzee Chris Karibara akayamba mnongo kugira gwabisi mu Western Uganda kurugaza bushenyo nomsiza wa mani Chris Karibara actually we at work and mu bibiri the old and the new one akowe tarakirigire mu gujyo nati achiru ruga muntu akaruruka kamusinga ne president wa federation Kamagogo yagira nyine kwereza omwanya federation oreke ntwa yamba mpira kukora tarakozera kuba tarakozera kubi obugabe bw'abantu tarabustamirira wano experience obugabe bw'abantu waro ekintu experience kasa abantu kwe bashambagira coach Faizo abinwa abakochi wa Mbarara City hati ukangu kagira uta utinyono mwe mayanga coach Faizo ni mwe ni muteka tokareba driver ivuga motoka nko police rinda ukate ari mu retirement age y'emyaka 10 nibamugaruza contract ntogaruka kuvuge garuka mu police asigara a police kuvuge motoka because of the experience so experience kadetera Chris Karibara kuguma a federation kwa byakumanya nibinje munonga abana bato babone kumwegawo nje byabire atabembataka n'ubutu barakirebe kugira ngo bamwegeho ibintu ebyakaruru babuza ebyakaruru byo birimo ninga mu syndicate birimo cyekubira murimo aga birimo na sente
uriya najyana ni nk'emitwaro abiri mpaka Hotel. konka Karibara wagira ngo ihoteli abo kunkundu Faizo no izuka karuka Chris Bakaribara nogo musizane bamwita Kachumika Kachumi wa Cyuruhura Kachumu okaba uri mu muhoro bakatera na president wa federation Magogo akari cyankwanza bamutekara uri speaker yagira karuru mukawereze muzeyi Karibara cyaya so ebintu bakagaruza president. So anyway, atwarga ko nkavyone cy'umutoranze a corporate league kabiri yamani ugunajangwe bitar sanctioned by FA nyoni insisting this is our best coach mu regional tournaments ebyanyu bya FA obana fufa tingo nakumanya bya makineke bya gambe ebyo ebine byanyu kabantu nyoni intambara n'umuntu w'umutindo gwayine hati ogukuya receive kopo bibiri akaba district team okumusha n'umuti n'utwanduronda ba coach n'utkumanza kusportinga konka tuza kujanga ngo gucya start cha fufa then chini nka corporate league abantu abekurundana hari every month amakampu n'abana bakuzana actually nka players aba corporate league twata abantu kare on average 70 buri each team naye n'abazana nki 15 times nga Mohamed Ade abakutunga chance bakazana izobere so ningira ngo Roger Mutel sanctioned by FIFA no for us to tambura na kintu cyuru umutindo gwa so coach Faizo I think you are the best coach so far no indwa mudonga na corporate yenyini navuga yewe nchitwire myaka ebiri ekura tini okatwari bikopobiri na Sam Oli Pharmacy na Green Park twe niko kiri so busana nana akora nikate zaidi no yakwatari umukindi cyitwa nkamwe rwabiona ndagambira ngo corporate league so the corporate league Faizo at this time Faizo abariyo mu transfer abo kuba tukaza kumugura ya expensive tutwitiriza terms and conditions ngakora vision group I think abantu mumbamba beta interim noronka interim manager wakawa akanya bwanya na system mu kintu turiyo mwanya gwa kabiri behind centenary mu category yitu ya 30 plus turatsinjirwe tukakora just draw nkani yatubire kari aroti mageta Biria United ese zo komurti basa praying of ebyo kuriyo mbara Barracks ya Robert so je katuremera njana bakahunga kawo bakaza mpira bur physical then twateleza indi bibiri so 7 points then twateba gorina tutatebwemo so tu number 2 centenary ekizatsinga ine timu yagwire katera goro 8 kadi ya timu I remember it twantambura mpora ekaitera goro 8 one Rasco Centenary timu ya mani so ebembere kimeza the moment we are the second in 9 points to 7 points of course na goro nyinje zo twagamba 8 zo nawe kwe kuzana njano jeteje mba passing mpaka bakumara so coach Faizo outing ejiro jirebota ene favorite ninga ebintu bibaza kuma kukubebiri surprising katito vision kuputu ya bakabiri what do you say ninga outing ejiro kajirebota outing age ekinarebire mu nonga ekyamani timu za season age nindeba zikubalancinga zikuingana arokuba noreba atinka nkito aba Olive Pharmacy na Green Park tukarugamu mukamuri yayiguru munonga twinabazani bingi bakuzanira timu imwe abamwe bakuzanira eyitwa ya open category ya Olive Pharmacy abandi bali